Nirmala ke nyam biya kamal ka Nur online TV channel ka jan gwas me bana rach bana jaling an lera benung ya gwas me kwi kwarite cha wuj buk kon kula rach ka kwar en cha wuj ka cha mu ka gwado dien tud galwak mani me bana rach ka je kiya ka mandan en chalat ka je kum South Sudan gore jen o de yen subscribe ka Nur online TV channel ko de ler ti de kan chamala shu gwas ne tin gor kon ken o de ka oten jin ba chuja peru jeno bi command ke bi je chair ke bi notification bell bi je twany ko no kono no de lere de kana wo gwasni tin kono gor kon ken ode ko tin ka jen lere me bu kono kwene en kwa tut galwag mani me cha kwany ka cha kwany wujdo dien me dan chane ngaje no jen cha kwany lo la kwar ki ambassador me belet kam South Sudan kan Middle East kiwi Arab antama ka jen lera pai bana me ka dobe shana cha wi ka jetiang jen cha kwan wi dodien gwadan cha kwan tin cha kwan lo jen bala ambassador re which and shall ke Kuwait tut galwag mani me ngat ka je longa kirma yadit ka latin content lada ajen me kwan ge ko jen bala ambassador ka Kuwait be mar kam South Sudan kene Kuwait be jaga jagwa ko ngi kone gwan go amara me ki international relationship me jak kum South Sudan ko be mar kan wiri ko ken adwo ngor ka jen go bu kum South Sudan be te ka tungwan te balat te la infrastructure road building nyingdol gorka agriculture mining kene diala to wa gorka mar midit ka witin ko ken set kamen nga yenen no kin ma yadi to jen che wo ka Middle East chokulo wo ka EAU ke UAE United Arab Emirates che wen winemi gwam chiko jiktin kan kwar dana ka United Arab Emirates che ngaje no jen che lunjok ke deal mi chigana otany ano lune jogo jen mukuna leben nyoka medaga kamoni wo je gwadu be jimo ka kom gwara dien te ga na de che wo te kana mo boka gwasin tama muku kon linga jen gwasama ala tut galwang man me jaram dana la ambassador tama ani congratulation muwe ka je ke to we ka je ko chaja mo ka gwas do dien ba mar kam South Sudan kene Kuwait be jaga jatte wano ban nyu je ga lero dien ani biya kamal bye bye